Što... Okej, ali sve sam Luki zvao. Ali zato, bit ćeš tu sa nama za trash, može? Sa pizza. Ne, Luka, prijetno, brate. Si pojao? A sada? Beware! Beware! Flash is all around! But where? Where? Here comes the sound. Šta zdaj rade? Wait, okay, it's all over time. Flash is all around! Šalimo se. Okej, u ovom kaosu je nastao problem. Aha!
Dragi drugari iz Basitera, Srki cenzura, brate. srećna vam 10-godišnjica. Flaš je svoju 10-godišnjicu obeležio kod crke u studiju, ono sam 4 ljudi, a Space Eater je napravio ipak prašće. Samo intimno, druže. Bez drugarice.